tujuh orang itu kata. Ini lao pasu-pasu perkembangan nilai-nilai pertama itu rumah amin wang tujuh dong imam abuan ulus pacamo tapi tanami don leh si gajang umur hamu songon gajang ni ulusan si torok pino permanian hamu songot torok ni ulus na naeng si pataton namyo nuek pe lai do itu ape hono name ma ulus pacamo tong Tuhan muda lai itu jadi mulia tema dilai name doh di boto name so laikuna burjo isok kami jong jokula hula marga sirega nang pasahat to ulus pasamoton tuho laiku sila sabon dohono nami ma songon hatani si dua asa pinati ko kujur ma tuto pinita bian tu dia hamu mangalak laiku do ibotoku tu simahmu dapat persaulian matutu asa sulu saha matu botia tu doho di rodang ni bulan saha matu tu hamu laiku do ibotoku tu panggabean sahat tu para horasan totong mahamu diramoti Tuhan matutu di hamu permusik nami naik pasaton nami maulos pasamo to bay mahasian naku partusi